शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभसुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथ। श्रोता बंधु जय जगन्नाथ। आजिर विषय रही साधु दर्शन। यही अनुचिंताटी मु कहूची आपण माने शुणतु। गोटिए जंगलर जड़े साधु तपस्यारत थिले। जंगलर फल फूल पशु पक्षी कीट पतंग सबुथिरे ईश्वरंकर कारुकार्य को देखि से मुग्ध हो जाउतिले। मझिरे मझिरे तपस्या भग्न करी किछि फल ग्रहण करी पुणी अतिमानस चेतना को फेरी जाउथिले। दिने तांकर मन को आसिला जे ईश्वरंक सृष्टिर समस्त जीव तांकर निज निजर कार्य को सुचारू रूपे प्रतिपालन करुछंती। गछ केते मीठा मीठा फल और फूल दउछि। पक्षी माने केते सुंदर मीठा शब्द करुछंती जेपरिक संगीत। पशु पक्षी समस्ते निज निजर कार्य संपादन करुछंती। किंतु किछि हिंस्र पशु निरीह पशु मानकु शिकार करी निजर खाद्य रूपे ग्रहण करुछंती। यह काहेकि ईश्वर तो चाहिथिले हिंस्र पशु को सृष्टि करि न थांदे कि निरीह पशु मानकु आज खाद्य रूप रे मरिबाकू पड़ी न थांदा। यह चिंता करी करी साधु जनक पुणी तपस्यारत हेले। किछि दिन परे तपस्या भंग करी पाख नदी को गाधेबाकू गले। सेठारे से देखिले नदी रे प्रबल माछ खाली सालुबालु हेउछंदी। बहुत माछ मरिकी भासुछंदी। किछि कुंभीर दल पत्र खाउछंदी। आउ किछि कुंभीरंकर अवस्था बेहाल। पानी रे गोड़ पकेबाऊ जगह नहीं। एते माछ जे पानी रे बुड़ीकी उठिला बेलकू साधुंक दाढ़ी रे किछि छोट छोट माछ लागी उठी आसिले। साधु जाड़ी जुड़ी होई फल पाई गले। देखिले किछि सियाल बुदा को ताड़ी गछ मूल को खाउछंदी। बाघ माने गछरे चढ़ी फल खाउछंदी। किछि सिंह डालपत्र जहा पाउछंदी चोबाउछंदी। आउ किछि जीवंक हालत भारी खराब। छतु फुटिला भली ठेकुआ हरिण संबर मयूर विभिन्न पशु पक्षी माଳ ମାଳ ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। କେହି କାହାକୁ ଡରୁ ନାହାନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ସିଂହକୁ ଦେଖି ହରିଣ ଠେକୁଆ ଆଦି ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ଲୁଚୁଥିଲେ ଆଜି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାଇ ଡିଆକୁଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଫଳ କେତୋଟି ପାଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ହତାଶ ହେଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏ କି ବିଚିତ୍ର କଥା ହେଲା। ଫଳଟିଏ ବି ମିଳୁନି ମୋତେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରବଳ ଭୋକ। ଭୋକରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଓ କହିଲେ ବତ୍ସ ତୁମେ ପା କହୁଥିଲ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ମୁଁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲି। ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ ହିଂସ୍ର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଅହିଂସ୍ର ଓ ଶାକାହାରୀ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଫଳ ଡାଳ ପତ୍ର ଖାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଠେକୁଆ ହରିଣ ମୟୂର ଆଦି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହେଉଛି ଓ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ମାଂସାହାରୀ ଓ ଶାକାହାରୀ ହେଲେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ଭର ତ ତୁମେ କୁଆଡ଼ୁ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ପାଇବ। ଏହାପରେ ସାଧୁ ଜଣକ ପ୍ରକୃତ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଖେଳ। ପରିବେଶ ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣ ଏ ଜଗତ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦକ ଚକ୍ର ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଛାର ମଣିଷ ମାତ୍ର। ମୋର ଜ୍ଞାନ କେତେ। ମୋତେ ନିରୀହ ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଯାହା ଟିକେ କହିଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ସବୁକୁ ପୂର୍ବ ପରି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କହି ସାଧୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାନ୍ତେ। ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ହୋଇଗଲା।
ସାଧୁ କିଛି ଫଳ ଆହାର କରି ପୁଣି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁମେ ଜଗତ ପାଳକ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନବଙ୍କ ମଙ୍ଗଳକାରକ। ଜଗତର ସ୍ରଷ୍ଟା ତୁମେ ଜଗତ ପାଳକ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳକାରକ। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ତୁମ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକରେ ଦୂର ହେଉ ଭ୍ରମ। ତୁମ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକରେ ଦୂର ହେଉ ଭ୍ରମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।